novinye. Muse de enyana wo. Muse yala. Amerika ko enana muse ya. Muse yala echo chifo. Novi lolonyo megado gbenami. Megado gbenami le gapupuyame le miape tok le miape de la. Yesu Christopher en commun. Mais le boblona au père noviye Moussa de hianaou. Moussa c'est que hianaou là. Ye koila temu aswa sio hafi na temu awonane. Hallelujah. Moussa yala megwabe echochi fo menye amegbeto ina neu ke mau musekatato yena na museya ta afio hanata ho musela ejebe na jesi alona nya amesiketutu ke menya megbeto vokenye maula ejebe edola nye edola jesi alabena watemu anabe musesia nesu uhasi. Amen. Bible bonami le Matthéo fait agbale. Et ta blave vont eni. Pourquoi weni. He bonami ben. Yesu te va au bon. Et reblono bena. Ocho musa si o kata le jifo nu tome. Ple esi o kata la yigbala. Chode yefe poklote. Ko esia de fiak kote zrekami ngabe. Hey. Musa kata to de kakweli. Musa kata to que si musa kata la de kakweli. Yenye afeto Kristo Yesu fe enyasika glomelo kapupo yame. Novinye. Enya eyenye habenya eye miokata binyaba. Musene hianami afimi atawo musenu de o. Eye musema hianami la. Yesu Kristo ba ye ole. Afeto Yesu Kristo toe. Eyeta yeko ila tema nami alaba mi ate choy po musema kenye musekatala acho awonde elaba eya mano emela omato wana ne kesika ona kula o eya me amegbeto katafa agbefe kekalile amema menya amegbeto yo mawuye yenye afeto Yesu Kristo yepe pepa de meleno afi ohana tema wasi alona mustabato swasi ola ejebe anye eyamato ejebe atro le chime ejebe atrozi eyamato le gbogbo luvo nti la pe gotasia eye maganye dokyoto anagbene eye ma abalesika apostle Paul hagbene be ye lagbe zola menye ye galagbe kabo Yesu Kristo e lagbele ye menye nene makaye me lagbe azola menye ye lagbe kabo Yesu Kristo ye lagbele menye eye ye be Yesu Kristo lagbele mola ye fangu sekata to fangu samala kenye gbogbo fangu sea kenye gbogbo koke fangu sea ala tema suo hasi eyata Bibla konami bena
ejebe amesiame na tole pe jime aleba mon popo siane to su amesiame si bena mi acho museya aha won le agbenyigba keji o chona mi be mi ano le yeto fe unse katato yenyeme le Yesu Kristo pe kome no ye me dibe na nya le gapopo ya mabana apeto Yesu Kristo chong se manami apeto Yesu Kristo wa chong se mananye klu eyeta ogbonami bana hallelujah keye toto ye musiatala musiakatatala ekoenami oha miamesio katatosieto ne oha dibe akpogomele musemamela ejebe na tojima egbe ya na troho Yesu ji egbe ya na popo na popo na domenyi na musekemo otowa nukata yonya wonala ne na suhasi le Yesu Kristo kwame Yesu Kristo penya bonami alors Yesu Kristo le bonami le Luka pagbale eta ame wo bukui we asirke ame bana hallelujah et si on va hecho musa sial mianam e bonami bana mecho musse alors maintenant mi musse bena maintenant mi musse ba alléluia Yesu Kristo te va mi agbo et te va gbo ne yeba nyeto ne yeba nyepa nu sola ne yeba jeyome ne yeba trosieto ne yeba nyema ofavi eye trosa majoje ke maodibe akona nyela ke Yesu te va o hagbo gapopo yame bena ye cho musse now be musa sia na temto so edaoji na temso so akaklioji na temo adude vivitima muso kataji peke topo muso kataji eye vore kama o gbede o no bien nya sia le vivre be makudo gapopo ya meya le bible meya abreke mi vlele ya Yesu va brona obe ocho musekata jiridu blibo fe musesi le jifokle ayigbala jila ocho de asinae yemi lele Mateo va gbale tabla vo enyi kuku we nyame hallelujah eye Yesu yibela enunana siela enye nunana vefie ple kwasi tokekeke si oji Kristo ton gede ngankufu egbe eye ole lububu odim le yime hallelujah bo diba matono le gapopo ya me noviya abreke Yesu brafie bana mena musa alo mena mi gbogbo mo fa musa be miato de gbefa hallelujah eye ogbobe bena gbogbo mo fa musa ke na mila el gbogbo na mi bena mi onko mi azo daoji azo akaklioji eye adude viviti be muso kataji eye voreke ma womi akpo gbede o hallelujah gbogbo bo musema ke Yesu na miema me dibo to na idem enka Marco Luka pa gbaleta wo kuku wi asire keme ina la fima Yesu na mi musa ne enye tola musa ya hala sosio musema ya zela ala bijide nusianu musema maye ojirula ayata musema hiano hallelujah musema hiano novia musema hiano elevizito bana ohana ko musema egbe rabe ocho museke ukatali kwa
Frère Tassina Jésus Christ. Et Jésus Christ a tué un ami. Voilà, ne trop imieto. Amen. Ne trop imion hato. Amen. Et yata. Moussama ne yeto oibea. Moussama ne yeto oibea lou. Le Jésus Christ au commun. Le Jésus au commun. Moussama koyato no moyato ondelo. No vient. Et c'est Robert. Maone yon le siata. Maone yon le siata. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Et yata mi dura toka fuka mao. Bena ewo toka renami. Sikanya musetoya. Eyo na musenye klu. Bemyo ha metodu. Victime gbogbo oji. Adjetoji. Akpaso oji. Kumoni gbogbo oji. Beteku gbogbo oji. Gbogbo makomako kataji. Witchcraft gbogbo oji. Adjo akpaso oji. Uvare kama wo. Uvare kama wo. Yeta me dogo la klo kapoko yame. Le Yesu Christ upon commun. Le museke inamita. Me cho musema. Le bedora klo. Yegobe menyebe. Me le bedora. Bena atonde la bomo. Kabo me toto la trole jima. Jima toto me yo kwa musia. Musia trosit ameto. Ocho de aso. Le Christ to nyenye fe agbeme. Alebe mbeke maudora bontia. Avamano godo matamata toy. Labo musema me do wale. Le Yesu pon come. Ma fe ameta kokone no mi kataji. Ma fe museke fo musekatata ya. Ke choda mia na mi twepe musa wodo adi fiabe musa de le merci et pour musekatata le Christ Yesu pon come. Amen. David oyiro kaka pese nyanyuya cho miano vi Yesu yo oyira maololo afajiru labo ma opanyai cho True Forgiveness Mission Australia oyira migare enya sio kata seta Yesu pon come. Amen.